خوزانه افداد قدر نکربو کو درکه ریویتیا خوزانه چاوا کج قلانیا ترخان بگی و لجا شیخ سری وگریا بو ایجار درکت بو ریویتیا کنو گهابو سر سواران و سرمالی محمد پاشا سرمالی جی خواسته بکو او جی بون روه نها لخوزانه گلکی جبر رفش خو عجز بو حتی آتبو خوزانه جحال دکتبو تبگره لشکرن و خوزای باندوره که مزن عبدال کربو برده وی وقیمازی ازدی هفدو ناس کربون سرمالی محمد پاشا و به هفدو دابون ناس کرن و گلکی پس شروانی آوین دابو افدال چند جاران لخواه مکر کاتبو کج وی ریویتیا کاراوی ناس کرن وکه خورتکی وک قیمزی ازدیه خویناوی کلیابو سر و جه هز کربو دل مقابلی دل كيف قيمازي جد أفضل رهاتبو لوما در ريويتيا خوزاني ده جي ونقتيابو كنگه كو گهاشت بو خوزاني جي تمي بوي ربو گاوا كو أفضل ب 400 سواري كرد را گهاشت بو خوزاني جوي ارتشا مزن فهم کربو كو اوه لخوزاني روجن رش و دجوار در بس ببكن واتيا بيفاد كدگو دولتا آل عثمان قرار دایا کو و کنوره لحول راکه و حکم ساگون شریعت محمد و حکم دولت جنو و ساز بکه خوش زانی بو خوین و فرمان دهرکه زانی بو اف فرمان قتل یا زانی بو که اف فرمان شوتاندنا که زبادایی کو پاوانه زانی بو مالان خراده که زاروکان شتیوی و بوکان بید هلا وک جویجی دردکت بو قتل کرنا او قاس مروفی او پر ایشان دبو جن نیو مها گلانه و لچیای خوزانه بون او وک مروف جیان و رش شردور بو کاری وی حسکرن کلام شاهی و دوام بو جیان مروفان لبر دلیوی پیروز بو لپیش چاوین وی مروف قتل دبون اف گلکی بوی تعداد داد ایه هینا لورا چقاسی بمانا ندیار بو تخواست کلیکه بری کلیکه جوی عرده دور بکوه و دوی نافبری ده بالاوی چوبو سر چاروخ لنگی لشکرکی وی لنگی و وی شاروخ او بربو دمکه کو گلکی خوین رجیا بو لگوری گوتنه درخوش درویش پاشا لقراجها بلنه هاتبو کرکانه جورا در باسی دشتین آمیکا بو جورا جی ده نیوه هزیانه ده خوگهان دبو قلاچن گاور داغه هنده چادرین عبدال وان جی لجوری چادرین عبدال وان چادرین خواه ودا بون جبلی وی ارتشا مزن 2500 لشکرین کد شر ده چیای ده جهات بون و به حسن خواه ارناویت بون بیربون او لشکرنا به شرین چیای ده هات بون جرباندن و جناو ارتشا که هات بون و قطاندن او به طیبتی جوانا که خوین لوی در ارده بهرکه بخورانی بون جوانا که او لشکرنا برهاتی لچیه بمشن چوراخ جوان رد دابون چکرن گلک جوان لشکران لچیه و زوزانن خوزانه جان دابون درویش پاشا شر وی حرمه ده سرمالی محمد پاشا خواسته بو که او جی تفلی سوارن خواه آماده بن و دوره به هفره چوبون شر سرهلدیرین برخواه بون لیش کست بون بیچارتی آوان وک نه بخامه لبر چاوین افدال بو پشتی دمه کرد جورا بری خواه دابون جهه که شر لی دجوار بو و خواه گهاند بو ناوندک سرهلدیران درویش پاشا لوی جهه طیبت لسرمالی محمد پاشا خواسته بو که لشترین خواه لوان ورا تیخه رشا پاراستنه و جیره گوته بو ورا
لسر ریا اسکندرون و مرشیه ریا دست آمیک جی دفراده دبهره دوی اف در وره پاراستن تو لشکرین خواه لورا بمینه و ورا بپارزه جدو گندن نزیک جی 30 مالن که پشتگری ددان ارتشا آنی بون و لوی داره بناوه گند ارتش گندک آواکار بون بوی چاروخی روشا دجوار و او سرپیهاتی و جنوب هاته بون بیراوی جه باور بو که کنگیک چاوله چاروخه که کوه اوی وان هستان بجی جه سرهلدیرن وکی کتبو برشور و رمین وان کاتبون کشتن هر دورا که فکر بون اوی سرهلدیر لورا بن دابون برتوپان دوره بهزک مزن قل بقل لپی سرهلدیران گریابون جبرکو بحجمار و جبل خانه خواه جوان پرتر و خورتر بون سرهلدیرین دور پچکری شخاصی لبر آخا لبر خواه بون دابون جی هوانته بو هاتبو قتل کرن چیا بانی و نوال به میتر سرهلدیران دجیبو میت وان لوی داری جه لاورین چوله و حیوان درنده رش هشتبون جه پشتی وی شر دجوار ریا حالب و کلیسه جه کتیبو بن دست ارتشا درویش پاشا افدال جه عجزی و مراق خواه بردابو تنشتا آوه و لورا بالا خواه دا سر در دوره لشکر گرده و ویده دچونو دهاتن ایدی او شر دجوار قدیابو نها وک همو سیوارن کرد او جی لبنده خبرک خیره بو قیمز ازدی وی خورت جهاتی مرخاز و حرمتکار نخویابو خبر جه نداتلانین جبونا ایریشن داوی درویش پاشا بانگ لسرملی محمد پاشا کربو او تفلی سوارن کرد بخواره بربو او لجور لسر ریکه که درد کوچیه بجه کربون لسرملی محمد پاشا خواسته بکو او وی ریه بپارزن بر روژان شر دوام کربو پشتی وی شر دجوار دوریش پاشا جناف کردان برک شروان وقتان دبو و او به یکنیه که شاندبون فرماندار وی یکنیه سرلشکر حلبه سید پاشا بو سید پاشا قیمازی ازدی و 19 هوارین وی لسری بهیرکه که وان وک نوبته دانی بون داکو کس جه سرهلداران جبرا نرون شروانین کردی دنج جی به خوره بربون چوبون نچیرا سرهلدیران حتی وی دری هایا وان جه هبو ل جه او وی ده قیمز و هوالین وی وان دابون جبرکو تیکلی بوان راحتبو قطغرن و خبر جوان نهاتبو بهلانین سرملی محمد پاشا تفلی سوارن کردی دن کتبون مراغ گران افدال ندخواست لخوا مکور برا لی تخمین دکر که اوی نساق بن روژا سسیان بو که افدال وکل سر آگر به وی مراقه لبنده خبرک بو سوارکی کرد پاتبو بانگ لوی کربو و گوتبو ورق ماز ها دیتن حتی وی روژه هندک پی وی بقاسی وی پی وی لدلی افدال کربو تپین
ندخواست او سوار داویا پیو آخا بینه و لی سوار کتبو یکی بریندار فلتیه نها خواه گهاند هنده سورملی محمد پاشا. افدال ندخواست وکی دن گودار بکه لی زلام سوار ده پیوی. افدال زلم فهم دکر که پشتی چونا سید پاشا و لشکرین بویره قیمزی ازدی و حوالین خواه دیتنه که کمک سرهلدیر ترسان روحی خواه جبر لشکران درفن و دو رجی و د جریوان را درباس دبن. دلوی بر رفش آوان سرهلدیران شوتیه و وک او ندد تیبن هشتیه که او خواب خلاصی کن. اف کوما سرهلدیران جبر چاون وندا بونه و چونه دما وگری هاتیه. قیمز و حوالی خواه کتنه سر ریا وگره. ده وگره ده ایجار او کتنه کمین آوان سرهلدیران که ویشته بو او خواب او به خلاص کن خن کتنه شهر لی هاتن کشتن. عبدال ایدی بسر پیهاتیا قیمز و حوالین وی حسیه بو گاوه هاتن دا سرملی محمد پاشا دید که بانگ لجنگاورین خواه کریه و جبونا چونه آمده کاریان دکن. عبدال بسرملی محمد پاشا و سوارین کرد را لگوری گوتنا وی کسی بریندار و لشوپا وان چوبون هاتبون لی میت قیمز وان سوارین کرد یدن راست نهاتبون. ده سری ده مگوتبو قیمز ایزدی لبردلی عبدال گلکی شیرین بو. عبدال سوی مزند بو و مرنا باوی ندهات بیراوی. اگر باتا بیراوی بلکی مرنا باوی او قاسی پیت دعدا کر هاتبویا. فهم دکر به چقاس جه هسکریه. جبر کو قیمز جبر در رحمی خواه هاتبو کشتن. عبدال بهتر دیشیا گاوا کو او دوی روشه ده دتبو ایشا وی ده قات زیده بو. خوال بر سری وی ده بردابو سر چونگان و جدلی شوتی کلام کاوت بو سروی گوت بو. خوزان داخل لی گلی برا لبر توپیه لبنیا توپک دارا زیتونیه حیلا دبنیه ده زارا پسکوویه یار دلیم یار لبنیا وی دارک زیتونیه هیچی گاوا پرسا قیمزی ازدی جمندکن اخده ایرو 3 روز و 3 شوه خوزن داغا توپانه بی خودان لسر کانیه یه دلیم یار دلیم یار دل یار دلیم سوارو خوزان داخل لی گلی برا لبروان گلی برانو رابن تماشا بکن حالی من پرکره لبروان هایده ایرو 3 روز و 6 سون دیدن نالا بریندارا یار دلیم سوارو هیچی گاوا پرسا قیمزی ایزیدی جمندکن هایده ایرو 3 روز 6 سون 12 خورتین عشیرین بی خودان دانه برکوکن دارا یار دلیم من سوارو خوزان داغه لی گلی برا وان فیرکا روژا خواه من نای شدست گرمستانه آیده شوه خوا من نای جدست میتات وان وابکان یار دلیم سوارو خلق اورتا میدان خوزان داخل وندا کریه تکا توکا من پرکره خودی وندا کریه تیلی قیمزی ازدی خورت دلالو خودی گرزی برجینکان یار دلیم من سوارو خوزان داخل لی گلی برا وی لبرمله آوا چمه قیمسیان ایشف جورده تیب خلا
Yar dilêm yar, yar dilêm yar. Ava çêmê qesê şewitî ji jor vetî bi xule xelkê li orta meydana Xozan daxê wenda kiriye tekan tûka min porkura Xwedê wenda kiriye têlî qêmezî êzî xortê delal. Siwarê hespê kule yar dilêm yar, dilêm siwaro. Belkî cara evil wan siwaran didîn ku zilamek li ber serê şervanekî kilaman dibêje û hêsiran dibarîne. Hêsirên evdar li ser hev dibariyan heta ku Sûrmelî Mehmed Paşa destê xwe da piyê wî ew hejand û jê re got Evdal bes e. Tu dikî me jî li pêş çavên siwarên xelkê bi girî bikî. Dekar rabe ser xwe. Evdal serê wî dabû ser çonga xwe û ji kerbadilê xwe re wek zarokekî giriya bû. Bi dengê Sûrmelî re hêdîka serê xêmez ji ser çonga xwe danîbû û dabû destê siwarê li ber rûniştibû û rabû ser xwe kela wî daneketibû hîna jî hêsir ji panê rûyê wî beriya dibûn. Bi Sûrmelî Mehmed Paşa ve vegeriyan hinda çadırên xwe. Ji her deverê mirin difiriya ser wî. Li çi dînerî mirin didît. Rûyê şer û xerabiyê şer li deverê bû. Li ku dinêrî şopên êrişên xwe rê wî dida. Sozanên ku berê bi çadiran dixemilî wek seriyekî guzankirî hatibû valakirin û şewitandin. Leşker wek mêşên li ser berateyan bicive li wan deran kom bibûn. Serhildêrên ku li hember fermana dewletê derketibûn û bi sed salan bac û leşker nedidan dewleta Osmanî dîl hatibû girtin. Qeflê bi qefla kişandibûn sürgunê. Bi hezaran mirov ji cihê wan dikirin û dişandin Şûkrowayê, Diyarbekirê, Bûrsayê, Qeyserî, Heleb û bajarên din. Wan çiyayên ku bi azadî jiyana xwe lê berdewam dikirin jî destê wan hatibû stendin. Wek dara ku tevlî rihên wê ji nav axê were kişandin û rakirin. Mirov ji jiyan û rabirdûya wan dihatin qutkirин. Pê zanîbû ku van mirovana jiyana destê nas nakin. Zanîbû jiyana deştê ne li gorî wan e. Didî ku germ û nexweşiya deştê nedihat kişandin. Gelekî li ber vê rewşê diket. Her dever bi cesedên mirovan tijî bû. Xozanê ketibû xozanê xerab bû. Kesên ji mirinê filîtî bûn û sexma bûn bi darê zorê ji çiya derxist kesên hatibû deştê ji regermê, tayê û qolerayê dimirin. Bi ketina Xozanê re kes li serê çiya nehêştibûn. Çadırên wan qetandibûn û li zozana hemû kesî qedexe kiribûn. Kesên ji ber sürgûn û kuştina mabûn hemû li gund nehêya navçe û bajaran vehewandibûn. Derwêş Paşa li her deverê li serê her rêyê leşker bicih kiribûn. Kesên dixwestin dîsa herin çiya dihatin kuştin. Ji her deverê dengê nalenala nexweş û birîndaran hildihat. Hemû çiya, hemû deşt û hemû zozan bû deng. Bûbû dengekî ji nalenala xweza di naliya heywanên bê zar û ziman di naliyan û leşkerên agir bi ser xwezayê de barandibûn di naliyan. Nalînek ji her deverê Xozanê li dunyayê belav dibû. Di rojên şer yê dawî de nalenala mirovên birîndar û nexweş tevlî nalenala xwezaya birîndar bibû.
vê nexweşiya di nav leşkeran de rû dabû û nexweşiyê di nav leşkeran de rû dabû û bi carekê re belav bû ji şer xerabtir bû. Şer ne bes ew jî ketibû pêxila wan û wek mirîşkên bi êşê kevin diketin diperpitîn û di dema kurd de dimirin. Hevdal li derdora temaşe dikir ew leşkerên ku ji gelek taborên piyade û alayên siwarî pêk dihat, ew leşkerên ku ji girîdê ji nav Gurciyan, ji nav Çerkezan, ji nav Arnawutan her wisa ji Edenê, ji Mêrişê, ji Sêwajê, ji Helebê û ji Stenbolê bi tabûr û alayên piyade û siwarî hatibûn ser ev û di nav artêşa Firkayê Îslahiyê de cih kirdibûn niha li hev vediheviyan. Xwe ji Çiyayê Xozanê berdan jêr. Dixwastin gavekê berî, gavekê ji vê girmistanê ku nexweşiyê bi pêxila wan digirt herin.